It's joke time! Anak, anyat kukwaem, tadi ka makataltal na di talamisaan. Kasano? Nagrigat dahi ito assignment ko, nanang. Anya ngamin aya dahi ta assignment mo. Dahi ito man ni. Nagrigat mo itid ni teacher nga assignment mi. Nagrigat ngan seran. Anya ngamin aya dahi ta. Dahi ito ni kunana, magbigay ng prutas na nagtatapos sa letrang S. Awan mo't mapanunot ko. Nay, dahi talaang. Naglakamutan. Ha? Awan mo't ti mapanunot ko, nanang. Sige. Ilistam ti ibagak tanagado. O sige, nanang. Anya ngay, dayta. Pinyas, manggas, bananas, sagings, papayas, rambutan. Saan ka day anagado ti imbagak? Adupay Tatang, hintay manganan. Naalsam! Ayan na nga iti naalsam! Awan ti imbagak anaalsem tatang. Kunak, intay manganan. Ha? Asino ti natayan? Awan tinatay, tatang. Ibagbagak laeng amapantay manganan. Tanay, aldawan. Ay, agkabaw kan samot dun. Nabaybayagan anatay day dinanang mo. Ay, saan yo amaw-awatan ti bagbagak, tatang? Kunak, intay manganan. Na! Nagbastos ka mo dun sa bubugkawan nakit din nga amam. Kasano, kat saan yung amang mangag ti bagbagak, tatang? Ay, adaya ti bagbaga ka nga ka. Pagbalinan nakit din na tarabitab nga amam. Nagkaro ka mo dun nga inanak. Nay, awan ti kasta nga imbagbagak, tatang. Kat sa anak mo't abaak. No baakak, ada ka nga ron itaabiyag. Di ka mo't nga pampanunot ababaay. Mangibabain ka no adda ti makangagkan ka sa balay. Ay na, kumaron day tatuleng yaw, tatang. Ay sos! Nagkuna adulingak. Ay, no dulingak. Doble kuman ati panagkitakan ka. Agam saan mo, taag may saka. Ay, awan lata. Wine! Awanan dagiti lata dita, ta pinagmula akon. Iyay. Lolo, papanam? Ha? Asino ti Pampam? Anya pampam? Pangalak ngay iti tamban. Inka gumatang ay jay ili. Saan atamban? Kunak, papanam, lolo. Anya na panak. Kitkitaam nga awan ti panak. Bye-bye amon anak ko. Di mon kasarsarita ni lolom, takuyugan ni tatang mo amapan agpaduktor. Ha? Di mo mat-amu ti bagbagam. Jak mo't kadwaan ni Dolor. Ha? Kunak, doktor, tatang. Saan ko nga rod akadwa ni Dolor? Pagan anok akadwa day jay kat jak mo't tay. Iso na lang, tiya kurso na da kanya. Ay,
Ay, ay, ay. Nanang, nalawag ka nun ti panagdengeg ni Lolo. Ha? Agpayso? Wan nanang, kasta ti kunana kanyak. Ay kat nagsaya atin ngay. Kabarbaro nga min jay hearing aid na. Wan nanang, Oh, tatang, kumusta nga iti panagdengeg yo? Pudno ka dian nalawagan ti panagdengeg yo? Gatuan mat, naglawag launay ti panagdengeg ko ta sa anak mat atulang. Nagmayat dayos usara kita a hearing aid. Ay na, nagsaya atin no kasta tatang. Oh, mano nga iti pananggatang yu dita hearing aid yo, tatang. Ginatang ko ijay ileng. It's joke time!